Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Wait, guys. Kunale channel engantshela ngayo angazi noma le channel isekhona yini bayayenza ke futhi nalento ku TikTok guys lento angazi ukuthi ifike nini la eMzansi noma ibivele ikhona imini enganakile bavele babulale abantu bephila khona obhala ukuthi imsele to be confirmed dead usalinda umndeni kwenzakalani ngabantu omunye ke ufake noMakhomalo mangithi ngiyabhekana la ku-Instagram aMakhomalo naye wakubona lokho uyasho ukuthi khona sengikhohliwe i-date agqoke khona u-all black uthi ugqoke u-all black ngoba kuthiwa ushonile hayibo ifike nento la eMzansi bake bayenza before yathula noma yimo bengasanakile manje obenganakile mhlambe lezi ndaba because ngiyengibone kulama page abako Facebook athi Africa bani African bani or African news and abantu abangenandaba nesithunzi somuntu awazi noma banayo imndeni noma banayo imndeni vele ayikho umuntu ongenayo umndeni kodwa ukudlala ngezinto ezibucayi kanje lona esengibona la ku TikTok ukhombe unkosikazi wesibili nobaba umseleki ukuthi usebelindele ilunga lomndeni umsele ku season 7 ngoba denikeza ompumelelo imoto bathi-ke sebelindele ukuthi abantu bayagula guys hayibo yabo lento yokuthi i-counselling asiyitholanga after COVID ayilimazile abantu ama-views wona ayafuneka nokukhulisa i-page kuyafuneka kodwa ngeke ubhale izinto ey'njena ukhulume ngabantu dlabha banemndeni okucabanga nje ukuthi omunye ngaphazamiseka kanjani nayi ke le channel isibuyile ke manje khona bathi uKelly Khumalo usesibhedlela sengibuye ku-Instagram akekho uKelly Khumalo usesibhedlela enye into ke guys cha le ngintshela ukuthi niphephe ney'mali zenu lama accounts abanjena masesebenzisa igama losaziwayo bayaniscama ngalezi zinto abayi-introduce kunina laphaya ku-social media beveze nemali behambe beyothatha iy'moto ongazona ezabo bethatha iy'thombe zabanye bey'sebenzise kube ngathi ibona business partners babo laba bethi-ke wena uzothola imali ungalingi ujoyina ibhizinisi ongaliqondi ukuthi liyibhizinisi elinjani ongakwazi ukusesha uthole uverify ungalingi ngoba bangena ngamagama oMakhomalo bangene ngamagama ama-actors aziwayo uthembe nawe ngoba uyazi ukuthi uMakhomalo usebenza kanzima kanti usulahla imali yakho nanokuthi-ke guys anakatholi ukuthi iliphi page owazi ukuthi information oyithola la iyiqiniso sekufanele niyazi phela leyo nto kakhulu uma kuyindaba ezibucayi ngoba uqoleka kanje kumele ukuthi usaziwayo omlandelayo uwazi ukuthi i-account yakhe e-real iyiphi kulezi iy'nkundla zokuxhumana ukuze ungaqoleki ngoba bazothi nayi into esheshayo ngo-500 ufaka u-500 wakho awusabuyi abantu amahloni abanawo nehlazo abalisabi lo engibona lapha ku-TikTok ukukhona ngisho ubhuti okhulile owesilisa nawe uyakhuluma usho yona leyo nto kodwa wazi kahle ukuthi ubaba umseleki uyaphila lona-ke ufake uMakhomalo badidekile abantu comment section hayibo guys kodwa yazini la nithola khona iy'ndaba okuyizona zona hayi yazini la nithola khona iy'ndaba ekuzona ey'fanele uma kuyindaba ezibucayi nezinto ezithinta iy'mpilo zabantu ngalolu hlobo ngoba uyoquleka ngelinye ilanga kanti uqulekiswa yi-fake account uyithola usushayiswa imoto uthuswe yindaba engekho abantu abaqamba amanga la ku-social media
Niyangizwani? Ngiyababala laba guys abaqamba amanga social media ngalolu hlobo ngoba amanga ngiwaqamba ngibuye eduzane. Angisoze ngisukele into efana nalena. Baze baganga abantu. Hayi bengizonixoxela-ke we-guys ukuthi hayibona sesimanga. Uma ngithi ngiyobheka ku-Instagram wamaKhumalo naye uyazi ukuthi bese bembala ukuthi hawu abantu. Hhayi uzophila isikhathi eside. Nangulo umngani wami lo wayethi asisebenzisane usefake uKelly Khumalo wathi usesibhedlela. Bakwethu. Ngiyahamba-ke ngiyobheka uKelly Khumalo osesibhedlela. Akekho uKelly Khumalo osesibhedlela. Yeyi. Hhayi inzima into ya-social media. Khona kuyazama ama-sunflower azamayo kodwa hhayi ngendlela ezoba malicious ngalolu hlobo. Ngiyabonga i-support yenu we-guys. Ikhona indaba engilobo nginitshela yona njalo ukuthi kunesimo esingesihle lana eSouth Africa. Ngifisa ukuthi nize ninake le ndaba. Kunabantwana abalahlekile, khona oyedwa osebemtholile eseshonile kanye nabanye osisi nabo sebetholiwe yathola imizimba yabo. Lo omunye kusolakala i-boyfriend yakhe, lo wesibili angakazi ukuthi kwenzakalani. Kwaba nomunye ubaba sengikhohliwe ukuthi i-position yakhe ubephethe kuphi, naye futhi usetholakele. Bonke labo engibabalayo bathole sebeshoniwe. Angifuni-ke guys nibe ngathi aniboni ukuthi khona ingozi esibhekene nayo. Kwenziwa njani makunjena? Ngicela guys ningathuli bandla osebenzisa i-social media nibheke ama-page makuthiwa hashtag bani ningene khona ngoba yimbi lento. Ngiyabonga i-support yenu. Bye.